Normal ken yam kanasan kontin barash bajaling maltikaya kajan guasame gurjan ode korach meden janwakel raja bana nywakel kajan guasame reg mishor lare wishi bor kam ngani tishi ngang nom shikana ngak kashi ngang nom shawako bika rodin moy ka bot dit chani tungwan chaw mo ka bot re wishi bor guas mishingweni shika gak tin ke shika ngang nom shika ngak tin ban je kuleling anu ngumle rode kam no ngani wini guas me chala ne chete ka ngani ke use ti gak eno kan ngani ko nan gak ke ngani ma kwaj payam ka bor kan ti ka jongle state kan ngani kontin chete ke re kam dien kan idin kontin chete ka re tungwan long an guas dana chire mo chetu oktin shala dano kagat kana men Rudian kagat kana men gwadran chire kuma tokten shiramdan la Major General Moses Machuk Makwach Ramadan la Jonglei State Acting Commissioner ka police chajala dano area kuma toka ka Friday gwas mo chikan chingwan dangraw tete ka bonto goal bonto do shala hol kana why ka kon beg buma kama kwach payam shure ga mo chu talk an gwas mo nyen gwas dan ti kor mo ju talk tin ka kan kor ne dang rawo to che jien che wona community ne ken shure ga mo chu bona me kan bona den chu kan chu nyen ka kor mo di dan gwas mo chu ten ne tin wan te chi bot kan ga je ala ramadan la chief police ki kor police ne ba chelar ne nan an mandanan to kor kana kon ngaja gwa tele ram ngach tarkamana nga kane kimen ga kane an quran ji kan ter wa ter kane ka kani ke ci grodin yot kani kan te la kanden kon kane ke enemi ci jektet ka dumo jan kanten kon nyin kan ka an gwasa mo chu ne ko de grodin mo ka bot dit lo shere kariyam lo riyam ne kan shi ramda la dr bol shaw manyang ramda la director kabur hospital jela no je tegne de ngwana long te ka bot dit ko kor gwaza ci kor mu je to ko je jani ci ne du shop ko bakel ko friday shine ka shaga butum dol wal anyok jane pan ba je tegne ko ken ba te chop ko jan ngwan te ci te ka bot ba area am kono mo nyok bo chala no che tegne bo te cha nyok mi barka ka kama jare ko mo lo chi kor she wewe jan ari ga dan chi tok ka kui ne den kon chi ngang nom chi kana ngak ka pai kamandan en tok re mo tok je chala no shani shop ka die sre dien cha ka ko bari ga dan chi kana lat ba je kula ngai ka lo dan jan do dan cha ro ma cha lat ke je alang wen ni siang mela kana mala ga ko ring mi di ko bungwen bu ka roal yo roal ni yo ba jien bo no community en rek mo ba wi are kel kan ideal content wano ka dong ko ne dang raw ko rodi ne chele la diok ke ngang nom ne dang raw me charam kel cha je tiam gwas mo bina churiam ko bi chong joran du mandanen cha tiam ne me ejele dan ni lingen gwas me en wani sha nyin ko rodi ne kala lar ko yena mo shi mo gwa en biata ko mal bye bye